Hamran Protection Ranger Sikari Inghi Penjalin si Assam Meghalaya Ahoyalong Kedu Mulaberadung Skapalong Tengpi Kang Huveragari Kenebdun West Karbi Anglong Assam Pen Meghalaya Hoy Kedai Mate Amreng MSC constituency Kaparlo Mulaberadung Skap Ang Namalong Meghalaya Hin Pen Joy Tengpi Inghusi Penangana Ingnam Paru Banglo Halapu Ingnam Raikamasai Khiatum Penta Jo Parni Keton Kelang Padodumlo Bonta angkang kethewa jok kelang pacetangon ederlo. Laso jok hengpi kang huatunta abar sai chu enpen penangana ingnam paru pang. Lapusona porahut Hamran DFO hukum kapeswa tengben Protection Ranger Sikari ing hija ponlinsi kiri ka khurga sai kideng kapasika hut kidamtang ni phai ingkoi aningwe por phai trok sira minute krip ho porahut hengpi kang huwer ML048886 truck agari kang huat hengpi pen net long check. Laso ahut akang huadun akang tingabar sai chu enpen gari chote kangsi katu kenep dulong che hengpi pen agari Hamran forest ayalong bandet lapen hithi anam sikasuri troxi kepen longji bisi Protection Ranger Sikari inghi pen pachini pong bangke lage Assam Meghalaya border lo adak skap podim do mulaberadu adak sini tumla S4V lagari number ML048886 lapen thekbi bangke matrisal lapen pine sido lapen market value la 70,000 lan doi agari bangke nitunon dakwan delo lapen la sijali soteng mena hormu mukha sispo ambela soteng mena to offense report semal ko ambe Hamran pen Daniel hi Karbing Long Life